Waipau, Hawaii, Emilia Arrogo Ventura, Guam, US. Napana nagpasya ijay downtown adda nasabat ko balasan kinidaya iti kanigi imisem nakasamsamgi Victoria tinagan ko kinunana inarem ko ni Victoria iti nabaya nupay kasta ti banag na inanusa ket dimteng ti aldaw napalaos ti ragsak ko ni Victoria inaklon nantoy ayat ko when nagganas tunggal aldaw nga aglabas tunggal adda ni Victoria iti denna ngem malas ti amin amalas inangaw na ni gasa ididimteng ti may saa pasama idi na pana nagpasya ijay balayda ni tatang na ti inna nakasarita ay baro pasensyakan kaawanan ni Victoria intaray daytay ati akaruba sakit tinakem ko itinapasama ket napana naginom iti ara tigasat ko sinang sangita taawanen ti liwliwan ni Victoria ket awanen iti denna naglabas ti aldaw bulan kentawen nadamag ko ani Victoria simang peten dagos ko asinarungkaran mailiwat unay kenkwanan ngemaddamet ti ubing akaduanan ket di ang tinagpatinggaan daytoy kanta I'm only human. I'm just a man. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway
Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walk among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Pushing and shouting, that's crowded my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Midnight Music with DJ Kicks. Si kakadikit adaan ti problema, when broken hearted kakadi, ag-request ka kadikit ipipintas nga sunsunata, taumayan ipaay ni DJ Kicks to. Itiya, Midnight Music with DJ Kicks. Manggigan iti oras iti alas 11 aging gana iti alauna iti parbangon. Lunes aging gana iti Sabado. Dito'y laeng araw titi kan kanta ken kat katawa. No adlaman ti problema ing kaibaga ken ni DJ Kicks. Ta sigurado nga bagbagaan na ka. Midnight Music with DJ Kicks.
dito'y laeng arotiti kan kanta ken kat katawa fanpage. Ayan, aloha vibes! Aloha vibes ka nang gagayim niya nga sa yata karabiin. Eh, bagya baga pa nagbuibuy ka na kay amin guys! Ayan, makapamis sa live manen. Awan kami ti live streaming tayo iti aldaw at medyo naging busy iti namotoy biyang. Ayan, nimbag ken nagkasat arabiken aldaw kadati amin nga sangapada aglalo ka iti simrek ken nagbuibuy at nagundaw iti live streaming tayo nimbag panagbuibuya. Ayan, good morning, good afternoon, and good evening kadati amin nga sangapada. Ayan, aglalo ka iti dapayan ti Balasi Taaw. Ayan, happy watching po sa inyong lahat. Ayan, happy watching. Ayan, kasama din iti ayan, kablaawak man iti twin brothers ni Sir Edmond and Sir Ed Agustin manipul iti California, USA, ni Sir Richard Bundok. Ayan, happy watching Sir Richard Bundok. Aloha ko nana, ama. And of course, ni Ma'am Gingo Solis, Ma'am Marian Abi, Ma'am Rich Ann Alvaro. Ayan, ni Mama Eliani Domingo. Hello, Ma'am Lani Domingo. My classmate. Ayan. Hello ka AKK. Ni Ma'am Love Somar. Ayan, dati ni Ma'am Love Somar rin. So, pelang iti kwate guys sa tangarabi. Acting admin iti for tonight. Ni Ma'am Dezulan Raquel. Hello, Ma'am Dezulan Raquel. Pangablaw pa kadigiti Team Charlotte, ni dadalwan ni Mama Charlotte dito manipod ti Roma, Italy. Ayan, happy watching Ma'am Charlotte. Ayan, sana dagdagan mo yung pera ko. Gawin mong 1.5. Ang sarap manalo. Binukudak man, pag-ibig sila tagundawain guys, di ka damang kwarta ni Kikson. Ako ng aming kwarta ka. And hello Sir Kicks and KKK. Kana ni admin Rician Galarpes ti Team Charlotte. Ayan ka. Magandang gabi sa lahat ng Team Charlotte. Ayun. And of course, ay nagugos na pala Sir Tune In ka na ni Ma'am Rician. Wow, bagong goli ka ni Ma'am Desolan. Hindi naman ma'am. Kahapon lang ako naligo. Wala pa akong ligo ngayon. Ayan. Hello DJ Gigstop, good evening and good morning. VK's California, Vacaville Kaiser Hospital, California. Good morning, happy watching everyone. Enjoy ka na ni Sir Edmond Agustin. Kasama ng ni Ma'am Zenny de la Cruz. Happy watching po. Ni sino pa sa mga guys? Ni Ma'am Jodeline Damian Ralieca. At din mo din ni Sir Eddie Agustin. Naman ni California. Ayan, watching from VK's Vacaville Kaiser Hospital. Na naka-duty na nga doon dito. Ayan, twin brad Edmond to the hospital. Finally, I heard about it. Kana ni, ayan, ni bossing Sir Ed Agustin. Ayan. Yes, twin, finally, we'll see each other now. Kana ni Sir Edmond. Ama, talaga nga. Agin na rakop kay karon din. Agis kay mga raod. Aloha, everyone. Kana ni Sir Richard Bundok. Ayan, kay kasamit team. Ayan, sino pwede sa Marek? Let's see, my co-worker, magulat sila ka na ni Sir Eddie. Alright. Ni Pale Mayo Magno, Manibuliti, Batak City. And kadote po iti Team Raven iti Franca Multimedia Artist. And pangablaw pa kada kay amin kataga Batak City. And of course, iti kagrupo ko iti Franca Multimedia Artist iti Local Starte. Ayan, please follow pa iti Team Raven, guys. Iti ko ni Pale Mayo Magno. Ayan, okay. Kadagidi kahit na pwede agparamid pa iti logo. Ayan, pang businessman or gaming. Ayan, mapangkilain ni Mr. Mayo Magno ni Pale. And sinapay ni Kuya Charlie Angel Carpus. Happy watching, Kuya Charlie. Kape ko mawon tayo, let's go. Let's go kape. Okay. And sinapay ni sa mga guys, kinante man paem, ginado pa nga sa mga live stream ni Tita Aida Galiandes. Hello Tita Aida Galiandes. And pangablaw pa ni brother Jeff Alonso, panipo diti
Alawag International Airport. And of course, sino ba dito sa Marek, guys? Let me check pa. Sino ba dito sa Marek nga ni Ma'am Shaknili. Hello, Ma'am Shaknili. Ni Tita Teresa Valderrama Peralta. Hello, Tita Teresa. Nimbag di magkabigat mo, Tita Teresa. Kasama ni Tita Nancy Juan Manibo di Madrid, Spain. Kakablaw pa ni Tita Rosemary Juan Julian. And of course, ni Tito Albert iti Madrid, Spain. Ayan, ama. Ay, agbiboy na gaya ni Tita Rosemary kay Tita Nancy. Okay. And of course, sino ba dito sa mga guys? Let me check. Gari ka man niya? Makaamad dati ka sa... Ayan, kay DJ Kickstop, good news. The new release album almost 8.9k views for now. Kana ni Sir Edmond Agustin, ayan, congratulations. Kaya ni Kuya Gerald Rosqueta Malunaw. Ayan, ito yung very successful nga pa naka-i-release nito yung album na Ilocano Novelty Song. Ayan, and of course, sponsored by the executive producer, the twin brothers, Sir Edmond and Sir Ed Agustin, Manipuliti, California, USA. And then original composition ng gabagay ni Mr. RJ Lorenzo. Ayan, congratulations. Iti ASBS and AKK Production. Napagustuhan kan sa sir, naragsak ka man. Huwag na nga ragsak ka katakusta. Winner na. Winner. Hello, Ma'am Karin Syempre. Happy watching po. Okay. Ayan. Nagiti, sino pa nagiti sa mga guys kang biwala na tagon daw di live streaming tayo. Okay. Happy watching. Good evening, sir. Kana ni Ma'am Karin Syempre. Ayan, pinag-comment ni Sir Richard Bundok, ni Lensky, Jovelyn, and si Gawer ang kanal. And good morning kini Ma'am po sa Domingo Martin. Manibo diti Alberta, Canada. Okay. Kada gini kita nag-request na guys. Di kita request na mabalik na nag-comment ka di live streaming tayo no isuno ka di mapanti ipatukar or hantain nila tagon daway. Tapno pipintas mit lang iti pinaglilinangin tayo yung ganat ti oras ti alaon at ti parbangon. Okay. Para ka na kay amin. Sumalakay pay! Sipod pa'y di damdamu, ngayon ka masirpat. Kas kamalatay dalayap, nga nangalsem kanyap. Sa ginaw biyag ko, manday kay arigag. Nudikan mapurus, atay pagtumpalan. Anan wem tapintas mo, ngay ingutem unay. Dimet umanay sa nikuam, nudunteng ni patay. Agayat ka itan, takasat sa diwampay. Yan tangay at tuyak, nga agtari kagay. Good morning to the founders, baby, sis Teresa. Kumusta ka na ni Tita Aida Galiandes? Kumusta ang buhay ka no, Tita Teresa? Ka na ni Tita Aida Galiandes? Sibut pa'y di damdamu, ngayon ka masirpat. Kasamalatay dalayap, nga nangalsem kanyak. Sa ginaw biyag ko, manday kay arigan. Nudikan mapurus, patay pagtumpala. Anan wem tapintas mo, ngay inutem unay. Dimet umanay sa nikuam, nudunteng ipatay. Agayat ka itan, takasat sa diwampay. Yan tangay at tuyak, nagtarigagay. Anan ang tapintas mo, ngayon inutem unay. Dimet umanay sa nikuam, nudunteng ipatay.
gayat ka itan takasat sa diwampay yan tangay at tuyak nga karigagay yan tangay at tuyak nga karigagay. Alright, ito natin na puluan talayap. Happy watching ini Ma'am Jobeling Chiwa Dagdagan. And the request ito ay di kan paglidayan din sidom ko. Okay, another Jollibee. Good morning to the founders, baby. Sis Teresa, kumusta ang buhay ka nandito ay Dagaliandes? And tayo man ang pagbayagak darak idol kicks. Duty man later ka na nitita ay dahama. Ayan. Sana all ang pagbayagan. And of course, and kariking ka, di ka paglilayan ng sidom ko, request ko na ni Ma'am Zenny de la Cruz. Ayan, the request, DJ Kickstop ni Constante nga ulaw. Alright, stand by lang, bossing, ipatawarte ko the new release album. Nga aga po kayo niya, nga kinata ni Mr. Gerald Rusqueta Malunaw. And of course, and the executive producer ng the Twin Brothers, Sir Edwin and Sir Ed Agustin. Original composition ng kabukin ni Mr. RJ Lorenzo. Ayan, ito na time. Negosyante nga ulaw. Hindi na panak jecendaan aday naduktalan may sa negosyante ti obra na ket mangululaw idi kinidak jay pakilwan na adumeten di kurang na jay 2 kilo ngay nay bagbaga may salaingen ti kaaring na aganad tayo kakadwa kaday tuy nga aramin na sibukan nyo jay timbangan na baka dakay ti mabiktima awan inak paspasagidan isulaeng tinak na amuan negosyante asalawasaw negosyante amangul ulaw si kanegosyante nga ulaw aguting ka maalilaw may sangal dawing kantuag balaw tiagatang indang tumalaw isardeng mo ti kinasalawasaw tapno sukiket di da pumanaw negosyante nga bulataw negosyante nga mangululaw. Umabot nga, mapan siguro nga 10K views na dito yan, guys. In 2 days. Nagalus na yan. Ayan, 8.6 or 8.9 yan, guys. 80 views na itatagod na ko yan. Ayan, aktual daw ito pa laing. Naka-adult views na gagayim niya kapsan. Ayan, maraming salamat sa lahat na nag-support. Awan inak paspasagidan isulaeng dinak na amwan negosyante at salawasaw negosyante hamangul ulaw si kanegosyante nga ulaw aguting ka maalilaw may saldawing kantuak balaw tiagatang indan tumalaw isardeng mo tikinat salawasaw tapno sukiket di da pumanaw negosyante nga bulataw negosyante nga mangululaw si kanegosyante nga ulaw aguting ka maalilaw may saldawing kantuag balaw Hello, Tito Sunny Joy! Tumalaw isadeng mo tikina sa lawasaw tapno sukiket di da pumanaw negosyante nga bulataw negosyante nga mangululaw 20 eyes! negosyante nga bulataw negosyante nga mangululaw
Negosyante nga ulaw. Ayan, hindi ka barong release album. Nga kinanta ni Mr. Gerald Rosqueta Malunaw. Manibuliti Barangay 35 Gabusur, Lawag City. Ayan, the original composition ng gabogay ni Mr. R.J. Lorenzo. And of course, our executive producer, the twin brothers, Sir Edmond and Sir Eddie Agustin. Manibuliti, California, USA. Happy watching kini any brother Mac Lester Agkawili. Ayan ka digigay tataga agsasarak ti pagubrana gagayem kang kapsat. Kontakin laeng ni brother bestie Mac Lester Agkawili. Kaya nga samit no kaya iti gumatang iti lechon baboy or agpalechon. Kontakin laeng ni brother Mac Lester Agkawili. Ayan baring sponsor tayo tumeten iso na pa iti programa aro didikan kantaken kat katawa. Ayan. And nagiging kaya tatagubra extra income pa shout out kano ni brother Mac Lester Agkawili. Okay. And of course nagiging request pa ditoy and the Akwek ni Tita ay Dagalyandes. And thanks DJ Kickstop, you play that song ni Sir Edmond Agustin. You're welcome, bossing. And of course nagiging a request dito ay standby lang. Tayo patokarek man ito pagpabiyag idara ni Tita Aida Galianes. Okay. Ayun kablawak pa eh. Akwe ang nasagdak day tapuso nagbalinag ka na rasiken ayat nadarang day tuy pusok din at sa balinga ayat na ikaw amwe Panag sir mata ko na dito tayo ay samit ni musika. Ayun. nagragsa Ni Sir Jeff Cabias. agbabawi tuy pusuken tuy rikna awan tikasken ka mangipatig mangilalakan niya manikawaan Happy watching Ma'am Gemini Ginto Nicolas. And of course kay ni Tita Sunny Joy. abandusa And Tita Sunny Joy Agkawili. Ay, oh yes. Tita Sunny Joy. amin ida Nuisut mang palagan Gurang kaniyakit awatek Tagusak nga awan Tiritwen na Okay, request ni Tita Aida Galianes, Manibuliti, California, USA. Akwek! Akwek! Yung ginala ni Tito Ruben Andres. Akwe Anasagta Day tapuso Nagbalinag anarasiken ayat Nadarang day tuy pusok din at sa balinga ayat Nga ikawaan Uray anyatit dem kanyak abandusa Kunaen nga taadyak ituran amin ida Nuisip mang balagaan guram kaniyakit awatek Anusak nga awan tiritwen na Amwe kaanong manjak nagragsa At babawi tuy pusuken tuy rikna Awan tikasken ka mangipatek mangilalakan Good morning, Sir Terry Nicolas! Manibuliti Arasalin dito cute, pangablabay kini Ma'am Araceli Liberato! Happy watching Sir Terry Nicolas! Mga kapamis launay Sir Terry! Napayag na di ka nakita di live streaming yan Sir Terry Nicolas. Ayun. Happy watching sir! Good morning! Kasama din ni Ma'am Araceli. Hello Ma'am Araceli. Anusak nga awan Mamimiss na kayo Ma'am Araceli and Sir Terry Nicolas. Yahoo!
Kay anyadik dan kanyak apanusa Kuna engata ajak ibturan amin ida Unisugmang balagaan Guram kanyaket awatek Anusak nga awan tiritwen na Anusak nga awan tiritwen na Anusak nga awan tiritwen na Okay, na the requested song tayo di kanto pagledangin to'y sidong ko. Ayan, tingin natin mo to'y Bianca kasama din, sponsored by Ma'am Charlotte Kido Manipuliti, Roma, Italy. Of course, original composition. Nagapumitin ni Mr. RJ Lorenzo, di kanto pagledangin to'y sidong ko. Agyamanak tadinteng ka to'y biyak ko awan sa pulekun dayta Ayan, standby lang sa meet ni musika. Hello sir, sagodan nagmandi kanta para ti ama tay man na ulila ti ama pagyamanak DJ ka na ni samit ni musika ni Sir Jeff Tabias. At dato'y denag agyamanak ti ayat nga iparparik na nang namaem tinapudno ngayat ko ket ikarik nga ayaten ka ti awan patinggana jak tugam den aguliban ta ayat mo ibalik nakken ka tuy ayat nga awan kaasping na sapay la kumabiyag ko tadi nagtupulus paglet da angin nam namaem asiksikan tulaeng di pundo nga ina ay ayaten inagngarut awaten dayta ayat mo nga awan ti makaarta when biyag ko ipatpateg ka unay tinapudno ket di kanto paglet da angin to'y sidong ko. Alright, ito di kabaro nga kantaman ng Tinamotoy Biang. Di kanto pagledangan din sidong ko. Ayan, thank you so much kay ni Ma'am Charlotte Quinto Manipuliti, Roma, Italy. And of course, original composition na gabagay ni Mr. RJ Lorenzo. Ayan, natin di message ni Tita Rosemary Juan Julian. Kablawak man, aming nga kabarangkayan kita binakagban na ko na ni Tita Rosemary Juan Julian Manipuliti, Madrid, Spain. Nang namaem Happy watching to Bel Ortega Bernabe. Hello, my friend. ket ikarik nga ayaten ka Ayan nga from Canada. Naka-idli pa kong DJ ko na Ma'am Shak Nili. jak tugam den
aguliban taayat mo ipariknakken ka tuy ayat nga awan ka aspina sa paila kumabiyag ko tadi nagtupulos pagled daangin nang ngamaem asiksikan tulaeng ipudlo nga ina ay ayaten inagngarut awaten dayta ayat mo nga awan ti makaarta when biyag ko ipatpatek ka unay tinapudno ket di kanto pagled daangin to'y sidong ko ket di kanto pagled daangin to'y sidong ko. Ayan! Request man, driver nga Tawel DJ, and of course, tita pamatek mo ka na ni Sir Ed Agustin. At dapat na request ito ni Sir Jeff Capias. Ito kinanta natin ito kagayang kapsa, di pa ito katemaan. Ayan, para ka ni ama. Ayan ni Launila ti ama. Ayan, ito kinanta ni Sir Jeff Capias. Komposisyon nga gapagin ni Kuya Charlie Angel. Winak nitang ranyag to'y biyag ko Umuna abalikas inak na sursuro Damo kiti umadang kibindaken ni nanang Ayat yu kanyak inkay inpanana Nagtulit aldaw napnuan ragsak Nagdinulit tinamay kenrigat Miyam dimteng iti aldaw Nasa emma pasamak Biglanak nga inangaw ni gasat Kastoy gayam Ti maulila ti ama Awan pangibagaak Ti problema Nawan iti sanggir Ti pamilya Nagrigaten maulila ti ama Kasla asuk nga napukaw-ka Ngem awatek adikan pulus nga makita Ituloy ko dagidi arapaap mo kanyak Pangalek agdan anirugyam ama Ayan na naman ni original song, Ilocano song, agabamit ni Sir Jeff Capias. Ayan ni nang compose ni Kuya Charlie Angel Corpus. Panibunit ni Old School Jam. Ayan.
Kanyag to'y biyag ko umuna abalikas inak na sursuro damo kiti umadang kibindak ken ninanang ayat iyo kanyak inkay inpananang nagtulid aldaw napnuan ragsak nagbinulig tinamay ken rigat ngem dimteng iti aldaw nasa ema pasamak biglanak nga inangaw ni gasat kastoy gaya ti maulila ti ama awan pangibagaak ti problema nawan iti sanggir ti pamilya nagrigaten maulila ti ama kasla asuk nga napukaw ka ngem awatek adikan pulos nga makita ituloy ko dagidi arapap mo kanyak pangalek agdan anirugyam ama kastoy gaya ti maulila ti ama awan pangibagaak ti problema nawan iti sanggir ti pamilya nagrigaten maulila ti ama. Ayan na natin kanatang ni Sir Jeff Cabias. Naulila ti ama. Ngem awate adikan pulos nga makita ituloy ko dagidi arapap mo kanyak pangalek agdan na nirugyam ama ituloy ko dagidi arapap mo kanyak pangalek agdan anirugyam ama. Okay, thank you so much, Sir Jeff Cabias. Hindi kinatanga naulila ti ama. Ayan, the original composition na kapamagin ni Kuya ni composed by Ma'am Jenny pala yun, and music by Charlie Angel pa. Ayan na. I-correct comment lang kan baka agkawan nagkamali at kami na nagundaway. Hello! Okay, sa amin din kita doon pa yung nagbuhay na nagundaway. Ayan, DJ Kik sakmang bokya kanya datatano sumrek na naladaw dang kana ni Sir Richard Bundok. Alright! Ayan, music by Kuya Charlie pala yun, hindi pala siya nag-compose. Meron pala nag-compose doon. Okay, tatara kundaway guys, ipatukar ko lang before i-proceed ko kita doon pa yung request. And iti kinantaman iti numutoy biyang at inisponsoran ni the twin brothers Sir Edmond and Sir Ed Agustin manibod iti California, USA. Taiso na talapuluan tapam mateg mo. Standby lang, kita doon pa request guys. Agayatak samanin sikati amin kulang sa Regisa nalipat ako and driver on the well. Daytoy ayat ko
ipaay ko ken ka namnamae pamateg anak pay duma awanen sa baling ay nag-ayaten si kalaeng inggat tong paltanen iyawat ko daytoy puso sapay ta sa limet metam kumang si kalaeng ti inakipat pateng biag tuy biag ku agyaman aken ka tapamatek mo isuiti biag ko sapay ta di nagpaldaangan Ayan na request ni Sir Eddie Agustin. karim ngaro Edi executive, may saping executive producer tayo ni Sir Eddie Agustin. si kaken Mani ko di California, USA. isa Standby lang pa rin adobe nga request ni Ma'am Risa Galarpes kasama ni Sir Richard Bondok and of course kay ni Ma'am Karing Siyempre. Yo. And ni Ma'am Labs, so, ang tama ba ni Ma'am Zeddy de la Cruz? daytoy ayat ko ipaay ko ken ka namnamae pamatek anak pay duma awanen sa baling ay nag-ayaten si kalaeng inggat tong paltanen iyawat ko daytoy puso sapay ta sa limet metam kuma si kalaeng ti inakipat pateng biag tuy biag ku agyaman aken ka tapamatek mo Again, thank you so much. The twin brothers, Sir Edmond and Sir Eddie Agustin. Mani po di California, USA. Maraming salamat po. Ikarim ngaro adi nagbaybayan si kaken siya tiag may maysa tapamatek mo isuiti biag ko sapay ta di nagpaldaangan ikarim ngaro adi nagbaybayan si kaken siya tiag may maysa ikarim ngaro adi nagbaybayan si kaken siya tiag may maysa si kaken siya tiag may maysa Again, sa lahat ng support. Edition natin na puluhan ta pamatek mo. Thank you so much po. Original composition na gumamit ni Mr. RJ Lorenzo. Okay, tuturo kung daw guys. Ipatukor ko ang pwede request dito ni Sir Richard Bundok, Manibo di Las Vegas, Nevada. Driver Anadawel.
isango nakadim na driver agwako. May ayo akman itiin balikas na kalanglangan kano ni Jolina. Isem puman di nagpaiduma talag kamalianak nga artista. Maguswak matay ko'y atrayer, uray magaradyok, pintas ko't inatiyawen. Tila sukiyat nuwagi kamno, tama sakit na dito'y tumengko. Anyal nga ilet na, dito'y gainak naglugaran. Tadyak nila amalisya, na may tigarbet no agitwan. Ayan, ito yung request ni Sir Richard Bundok. Ito yung driver Anadawel. Detan. Ano man, ito yung reklamo man ni Sir Kawerang Ganalan. Ayan. Itintadandani kami makadanon, panagi kambyo, inamitin ipalalon. Uray la tumakder dagiti barbon ko, tato'y lupok meten, di ina ikambyon. Nakakatangak di driver as sweet lover, panagchansing nakit na dawel. Di naklan ni respetuan akas passenger, cross ko pa'y ngarot tanatae. Maguswak man dito'y agrante, uri mga radyok, pintas ko't inadiyawen. Tila jukiyat nuwagi kamyo, tama sakit na dito'y tumengko. Anyan nga ilet na, dito'y kainak naglugaran. Tadyak nila amalisya, nga may tigarbet no agitwan. 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 Okay, ito yung request nga rin ni Sir Richard Bundok. Manibo di Las Vegas, Nevada. Ito driver Anadawel. Okay, saan ba yung request? Dito sikati amin ko. Requested by Ma'am Karin Siempre. Isan ba yan request mo, Ma'am Marisha Galarpes? Sikati amin ko, kinliliwat ko'y puso, ragsak tinsang bay mo, ading tuwag mo doon. Inggan na tong pagdiyan, dahil ko'y nayan-nayan. Intang aro di papas, biro ni alam. When nagtuya nga agpasan, di tabarokong mo, ubiyag tuy biyag, no ikalang na Ayan, pa-shoutout pa ni Ma'am Karin Siempre. kaya.
Ni Ma'am Leah, syempre, Jika Nataken, ni Ma'am Joylene, syempre, mula Jai, Hong Kong, kana ni Ma'am Karin, syempre. Sikati amin ko Kiniw liwato'y puso Ragsatin sambay mo Adin tuwag mo do Of course, labindos talaga dito eh. Ingga na tong pagbiyak Dahil ko'y ngayan ayan Inda nga ro di papas Di ro ni ayan Tiro ni Ayan. Tiro ni Ayan. And the request ni Ma'am Karin, syempre. Hello, Ma'am Desulan Raquel. Nibag Rabiim. Magandang gabi po. Kaya nagkasabi ng iti 15 eyes at ang gundaway. Nuwi ka lang na Jakton kaya Wenugam din tiyagayat May karitong tuyriknak Agraman to'y kararuwa Sikati amin ko Kinliw liwato'y puso Ragsatin sambay mo Ading tuwag mo do Ragsatin sambay mo Ading tuwag mo do I did the request with Karod ni Mama, ano kanaan? Ang iti agayatak sa manen ni Ma'am Rician Calarpes, iti admin iti Team Charlotte. Hello to ay kini Sir Lyndon Bulusan. Ni bagya pa nagbuy-buya Sir Lyndon Bulusan. Iti mi sabi nga pa paborito ang tumakan ati agayatak sa manen. Aman. Agayat at samanin Ordinary song. Standby lang Ma'am Jobeline. Dito request mo. Good morning Karuba. Kana ni Brother Lyndon Bulusan. Kasama kita Karuba. Agayat at samanin Inasit ganda Magkiama mo ka Hindi naman Tu'y ibang At danakon kana ni Mr. RJ Lorenzo. Yes? Hindi mo nga amo Happy listening and happy watching kini Mr. RJ Lorenzo. Manipuli di All Stars Band and All Stars Variety Show 2.0. at samanin Min Sikat inapan panunutin Huwag sabihin o di papana At mailagawang tuwirik na kay Agayat at samanin Nag-istorya ka ay, mamati aktaw. Charot lang. Mga oras na nalala Yandak nga na uman At nanipod ibig Amok nga ng rugi Ay agayat at samanin Namin Sikat enapan panunutin Huwag sabihin o di papana At mailagawang tuwirik Hello Ma'am Martes Kang. Jack nangig tay ulaw. Ay,
sa ka-request sa Rijay at Tagundaway. Agayat at samanin. Alright, hindi agayatak sa manin. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet, like rain upon my tongue. I tasted life as if it were a foolish game, the way an evening breeze would tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned, I always built to last on weak and shifting sand. I lived by night and shunned the naked light of day, and only now I see how the years have run away. Yesterday, when I was young, there were so many songs that waited to be sung, so many warm pleasures that lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast at time, and youth at last ran out, and I never stopped to think what life was all about. And every conversation that I can recall concern itself with me and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. And I used my magic case as if it were a wand, and never saw the ways and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit so quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play. Yesterday, when I was young, there were so many songs that waited to be sung, so many wild pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refuse to see. There are so many songs in me that won't be sung, 'cause I feel the bitter taste of tears upon my tongue, and the time has come for me to pay for yesterday when I was young. Yesterday, when I was young, there were so many songs that waited to be sung. Good morning, Gini, Uncle Edmond and Auntie Josie Francisco. Manibali di Honolulu, Hawaii. Himag-dimagapan ng kuya Uncle and Auntie. To see yesterday, when I was young, there were so many songs that waited to be sung, so many wild pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refuse to see. Yesterday, when I was young, there were so many songs that waited to
be sung. So many more pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refuse to see. La 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 la. Alright, it is another number one. It is yesterday when I was young. Okay. Yesterday. Ayan, kanta yung tema may request ni Ma'am Jubilee nato din nag-request DJ Ordinary Song. Okay, sagot na ka ni Sir Richard Bundok. Tama ba? Yan. Okay, dito na din, Ma'am Jubilee. Just an ordinary song, a special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. I may not have much to show, the diamonds that glow, to take you where you go. But if you ever find yourself tired of all the games you play, when the world seems so unfair, you can count on me to stay. Just take some time to lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song to a special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. I don't even have the looks to make it glance my way. The clothes I wear may just seem so absurd, but deep inside of me is you. You give life to what I do. All these years may see you through, but I'll be waiting here for you. You had time. Please lend an ear to an ordinary song. Like you, from a simple guy who's so in love with you.
Ma'am Jubilin Chua, dagdagan na para kay ni Sir Richard Bundok. Ordinary song. Okay. Iba to comment ka di request ni Sid Kawirang Ganal. Baka no ang makaturog. Okay, dito ka rin, Ma'am Sid Kawirang Ganal. Di request mo. Napanamon. Dakkel ayat ko ken ka Ngempelus di mo makita Kaslak lamaan nagbubuyain ka Ngamin di mo amot at dating na Dakkel ayat ko ken ka Ngempelus di mo makita Kaslak lamaan nagbubuyain ka Ngamin di mo amot at datrik na Aniakit di dirigat na Nukursunadang di nagkakursunada Laglag ka si kaapuso Taapay-pay lang nga iso Anyakit di dirigat na Nung di na among tamarit na Umanay aliw-liwa Umaylawan na ispan ka Nagsakit no makit kita at sa bali di taarpa ketsika tay inggit anak iparang narang nga iso Magkapalakit utang kita kanta DJ ka ni Sir Richard Bundok. San pa lang, auntie? Nadi-request sa mga ayan. Dakkel ayat ko ken ka Ngempelus di mo makita Kaslak lamaan nagbubuyain ka Ngamin di mo amot at tatrik na Anyakit di dirigat na Nukursunadang di nagkakursunada Laglag ka si kaapuso Taapay-pay lang nga iso Anyakit di dirigat na Nung di na amot tamarit na Umanay aliw-liwa Numaylaw ang ispan na ka Apo, nagsagita na yan ka na ni Ate Josie. Nagsakit no makit kita at dan sa bali di taarpan kitsika tay inggit anak iparang narang bunga iso saan na siya Nagsakit no makit kita Ngadan sa bali di taarpa Ketsika tay inggit anak iparang arang bunga iso saan na siya Iparang arang bunga iso saan na siya Alright, naging request ni Ma'am Sid Kawirang Ganal. Okay, naging request ni Auntie Josie Francisco. Oh, ayan,
for Lisa Rosales, John Biacan, Sir Rolando Nilo, and Ma'am Janet Cañete of Walmart, Milolani, Ganani, Uncle Edmond, and Auntie Josie Francisco. Good morning to all Walmart employees. Tingin mandungo ading kuday ti sunada inaramid ko para ken ka nagpupuni-punan dagiti balbalikas makapukay sino manamutya sa kanam nga ta umayak amang harana di tatawayo at tamdag ka kuma tomay ku ibisikan anek ekenrik naksapay kuma Nusyang tuti ayat hindi kanto pagsangiten Inaldaw tungain kalinglingayen Itet ko ti amin ko ken amin to Kayat mo ipaay ko maparak sa kalaeng Uray sino ti agdepa uray sino ti kumontra Ilaban ko ayat ko ken ka Uray pakatayak samsam idek no lakit di matungkod ka Ayat nagbileg ka Tuy puso kinayawa Ni ating abalasa Sapay kumatain nagsumbata Nagdilig ka, tuy puso kinayawa Ni ating abalasa, sapay kumatain nagsumbata Dinggim mandungo, ading kuday ti sunata Inaramid ko para ken ka Nagpupuni-punan, dagiti balbalikas makapakay sino manamutya sa kanam nga ta umayak amang harana di tatawayo ag tamdag ka kuma Tumay ko ibisikan anek ekenrik naksapay kuma Nusyak tuti ayat hindi kanto pagsangitan Inaldaw tungaing kalinglingayen Itet ko ti amin ko ken amin tuwa Kayat mo ipaay ko maparak sa kalaeng Uray sinuti agdepa uray sinuti kumontra Ilaban ko't ayat ko ken ka Uray pagkatayak samsam itek no lakit di matungkod ka Ayat nagbileg ka Tuy puso kinayawa Ni ating abalasa Sapay kumatain nagsumbata Ayat nagbileg ka Tuy puso kinayawa Ni ating abalasa Sapay kumatain nagsumbata Ayat nagbileg ka Tuy puso kinayawa Ni ating abalasa Sapay kumatain nagsumbata Alright, nagkaroon sa nandang pulunti o ayan, requested by ni Auntie Josie Francisco. Alright, Victoria. Patasin niya mga tayo na tayo. Napan nagpasyal ichay downtown ada na saba
palasa Hinidayak iti kanigi Imisem nakasamsamit Victoria tinagan ko inunana Inarem ni Victoria itinapaya Lupay inarusa Ket dinte ti aldaw napalaus iragsak ko ni Victoria inaklunan ko'y ayat ko when nagkanas tungkad aldaw na aglabas tunggal aldaw ni Victoria ititen na Ngemalas ti amin amalas Hinangaw na nigasat Ididinteng iti maysa apasama Idi na pala nagpasyar ijay palayta Ni tatanda ti ina nakasarita Ay barok pasensyakan Paawanin ni Victoria Ngintaray daytay adik akarupa For my brother, Sir William Bukubo ka na ni Ate Josie Francisco Happy watching ayan pangablabig ni Ma'am Lucy Bukobo and of course Sir Walay iti pamili-wili William Walay Show Mariboribi Honolulu, Hawaii Yahoo! Nasakit inaken ko itinapasama ket napana naginom iti ara tigasat ko sinangsangita taawanin ililiwag ni Victoria ket awanin iti denna naglabas ti aldaw bulan ken tawen nadamag ko ani Victoria simmang pete dagos ko asinarungkaran mailiwak unay ken kuanan ngem adamet ti ubi akaduana ket ditan ti nagpatinggaan daytoy kanta ti istorya ama ipanggepken ayan sa nagsubling ti liwliwak ni Victoria sinublianang nobitin ka dubliya madenggen daytoy kanta nubitin ka dubliya madenggen daytoy kanta and natin sa double one kay Victoria ito timi sa pinga dingding no kay Giant Pawili-wili William Wallace Show okay another requested song Baby Blue isa ka para kata kay amin ito nga sunata guys she wronged me today that she won't come back to stay that she only comes to be of her clothes she
must not buy that her love for me has died, but she found somebody else, I suppose. Baby blue, baby blue. Do you know that I'm still in love with you? Now I know that you won't be here no more. How I need you, how I want you, baby blue. How I need you. Yeah! Good night everyone. Para sa Richard Bundong. Thank you so much, Sir Richard. I know I must forget all the good times we had, but I know that I can't forget you. You're still on my mind, and I know I can find such a girl as my sweet baby blue. Baby blue, baby blue. Do you know that I'm still in love with you? Now I know that you won't be here no more. How I need you, how I want you, baby blue. Baby blue, baby blue. Do you know that I'm still in love with you? Now I know that you won't be here no more. How I need you, how I want you, baby blue. How I need you, how I want you, baby blue. Okay, natin sa number 1 tay baby blue. Alright, stand by guys. And magbasa tayo pala kaniti messages hindi live streaming tayo. Itatagod daway. Ayan. Happy watching Ma'am Elliot Cruz. When adunjay poon na adi ko may ka mangala kunak kumaangem adayo kamet kuna ni Ma'am Elliot Cruz. Ayan. Ay sanja manggod ka ka Ma'am Elliot Cruz. Ayan, good morning again kini Sir Terry Nicolas and of course kini Ma'am Araceli Liberato mani po iti Araceli and dito cute iti Honolulu, Hawaii. Ayan, kadi pa dapat request na guys, mabalikan na tag-comment ka live streaming tayo. Ano dapat hindi na may requestahan ko pa ni Patokar. Ready book ba? Ayan, ready book ka no guys, ready book. Ready book to ibiyag ko. Okay, dito nga rin Ma'am Marites Cat.
naslag abit bituin Dail iliwek samit biru ni pamating Tangamin biyag ko sikat pudno arag sakpo Sikat pataw to'y anges ko Linglingay dayto'y puso Sapsapulin ka Kadagiti naslag abit bituin Dail iliwek samit biru ni pamating Tangamin biyag ko sikat pudno arag sakpo Sikat pataw to'y anges ko Lingmingay dayto'y puso Inaldaw-aldaw Asikatay sapsapulit Inoran-oras Asikatay laglagipik Dardaret tetek Maiparit na to'y pamating Tapnon day tapusum Di mang dwa-dwa o ay ayate pagpuukat Mangiparik na ken katuy ayat Dintumar saat Inapunot marikrik na Tangamin biyag ko Sikat pudno arag sakpo Sikat pataw to'y anges ko Linglingay dayto'y puso Inaldaw-aldaw Asikatay sapsapulit Inoran-oras Asikatay laglagipik Dardaret tepik Maiparit na to'y pamating Taplon day tapusong Di mang dwa-dwa o ay ayate Inaldaw-aldaw Asikatay sapsapulit Inoran-oras Asikatay laglagipik Dardaret tepik Maiparit na to'y pamatig Taplon day tapusong
di man dua-dua o ay ayate tapnum day tapusum di man dua-dua o ay ayate. Ayan, natatimin ni Ma'am Lensky Octobre 13. Agkurad ka, nagiging lang bukaw kanya na. Ay, sapay lang ko mga rodagkurad. Okay, din nag-request pa another requested song. Tanganan, patukar ko man ang gagayang kamsa dati nag-request pa Alright, sulisog! No ipereng mo kaniyag dagita matam mariknak nga adday bagdagam pinadas ko asikatay liklikan ne magari ikinarukup ni adan liklikan ka. Ayan, tingin sa mas Uncle Edmond and Auntie Josie Francisco Manibriti Mililani Walmart. Ayan. And of course, si Honolulu, Hawaii. Maraming salamat Uncle and Auntie. Ako'y puso Tedadaan tagi ko adya kayat nga dagladingit gapuken ka ngem jaksamet magawidan nabileg dagita ikikitam marik nakasarbi sa may bisibis dito'y nay kaunggan timbangit nga ruto'y riknak nurumbende tiwanusan asupapakat day tayat na iparparik na bigbigat amin kinaimbag mo kanya pinangayad mo to'y kawaw abiyag tinaragsak mo to'y malmal dayariknak jak tupulos ken ka makasupapak likliklikan ka tunggal agwayas ta tapno mapendak day tuwirik na tato'y puso kedadarak tagikwa jakayat nga dagladingit gabuken ka ngem jaksamet magawidan nabileg dagita ikikitam Good morning, Ma'am Lisa Rosales. Ayan, Manibriti Honolulu, Hawaii. Nagbuhat at agudaway ni Auntie Josie Francisco. Tugat Ayan. nga ruto'y riknak nurumbende tiwanusaan asupapakak day tayat na iparparik na jaksamet magawidan nabileg dagita ikikitam marik nakasarbi sa may bisibis dito'y nay kaunggan timbangit nga ruto'y riknak nurum
ipaparik na. Okay na tati request. Ay, yes, request. So nato na po nga solisog. Ano ti ko na ni Ma'am Lensky. Apo mayat man DJ na ipatang serek ko ta solisog ko na na. And sagot ko man kini Beb Richard Bundok na tanga kanta DJ Keta. Adon sa mang solisog kanya na ako na. Amantal talaga. Talaga ba? Okay na dating karating guys. Another requested song. Ipatugar kami tatagong daway. Taking ng tani Miss Clary May Arconado. Tay sunatan na paluan, ulbud ka na pekla. Nagrikat a desisyonan, nulipatin ka no saan. Kinaado ana armidam, abasul jakon mabilang. Usok in ka man sinaktan, amok jaken ka nagkurang. Ngem apay inak binaybayan, natured ka inak nagay ayaman. Manangalilaw ulbog ka na peklan, na alam ti amin inakong tinalikodan. Manangalilaw ulbog ka na peklan, awan kan inakong binaybayan. Abasul jakon mabilang. Puso in ka man sinaktan, amok jaken ka nagkurang. Ayan, hindi ko namin ni Ma'am Lisa Rosales. Hello, June. Good morning ko na ni Ma'am Lisa Rosales. Natured ka inak nagay ayaman. Manangalilaw ulbod ka na peklan, na alam ti amin inakong tinalikodan. Manangalilaw ulbod ka na peklan, awan kan inakong pinaybayan. Manangalilaw ulbod ka na peklan, na
ulbod ka na beklan. Tsak sa amin makaya amin ngay pagpagitam Tati panagunakit na malbaliw ta ayat mo biyag ko Sawem ti kinapuno Tunggal matmatan ka Naunag panpanunute Salot sudeken ka At dakat problema na sakit Asong ba't Ipalpalak ka mo Kaniyak Di mula mo ang masagsagtanak Diyak malapta nagarobos lulwa Apay di mo mangeg Dagito'y sa inet Masakit mo diyak may tore Awan ka di patek ko ken ka Kadi mo madlaw rorot ko ken gora Ororayek lang may sa balikas Mangpalag-an to'y marikrik na Ngay ayatan na Tunggal matmatan ka Naunig panpanuten Nasalot sudeken ka At ang problema na sakit Asumbat Ipapalag ang mukha niya Di mo lang And still watching ni Tita Rosemary Juan Julian, Manibulti, Madrid, Spain. Happy watching Tita Rosemary. Ubus lulwa Apay di mo mangeg Dagito'y sa inet Pangmasakit mo tiyak may turet Awan ka di patek ko ken ka Tadi mo matalurot ko ken gura Ororayek lang may sa balikas Mangpalagan di marikrik na Nga ay ayaten na Di mula ang muwa masaksakanap Diyak malap na nagarubos lulwa Apay di mo mangeg Dagito'y sa inek Pamasakit mo diyak may turahet Awan ka di patek ko ken ka Lagi mo madalurot ko ken gura Ororayek lang may sa balikan Okay, standby lang, Mama Zenny de la Cruz, the request mo. Marikrik na Ngay ayaten na Ororayek lang may sa balikas Mangpalagan to'y marikrik na Ngay ayaten na Alright, sa the request ni Ma'am Zenny de la Cruz. Midnight Blue. Tataklamang igno ka ni Ma'am Zenny de la Cruz.
And tatak lang may patukar ka nakitipay. Okay. And the request ni Ma'am Zeddy de la Cruz, Midnight Blue. I see the lonely road that leads so far away. I see the distant lights that left behind the day. But what I see is so much more than I can say. And I see you in midnight blue. I see you crying out, you found a lot of pain. And what you're searching for can never be the same. But what's the difference? 'Cause they say, what's the name? And I see you in midnight blue. I see you standing there far out along the way. I want to touch you, but the night becomes the day. I count the words that I am never gonna say. Person ko kay Pilino ka na di Ma'am Zeddy de la Cruz. Midnight Blue. Midnight blue. Dapat 2 songs pa before ito mag-end live guys. No, dapat kayo pang i-request. And I comment nyo lang yung live streaming tayo. Dapat yung sunukan di mo pati patukar. Yesterday. Can't you feel the love that I'm offering? Can't you see how I stand with you? Can't you hear the words that I'm saying to you? Can't you believe like I believe? It's only one, the word is true. And thank you so much katigin na i-share. Dahil live streaming tayo. Maraming salamat po. Midnight blue. I see beautiful days. I-try ko to di Ma'am Zeddy no kaya kakantain. Kas lahat ko kajandraan namin dito po. Everything's midnight blue. Hello, Ma'am Marites Kak! I'm feeling midnight blue. I will love you tonight, and I will stay by your side, loving you. Ano yun, Ma'am Arabic? Midnight blue. And sagot ang comment na ni Ma'am Charlotte Ginto. Iti may isang Ilocano song.
kasama nga nagbibuhay pala tagundaway. Ay sagot ko may para kini Tita Rosemary Juan Julian and Tita Nancy Juan, manibod ti Madrid, Spain. And sagot pa kini Ma'am Charlotte Quinto, manibod ti Roma, Italy. Kadla parikate Nga agunoy tita sadya, nabayagin akayat ka, nabayagin agusto ka, ayat marikrik nagukin ka. Iti tunggal makita ka, ragsakot nagpayduma, ililiwek na maprusan ka, ililiwek na maagkal ka, kinapudnungay ayateng ka. Awan oras adi ka sa pulen, awan oras adi ka panpanunuten, ni marka ka tuy nakem. Tuyayat ko para ken kalae, jag agdal na amang ibagbagam, asikat biyag ko ingganat inggana, jak mauma amangayat ken ka. Ay ayating katagpay duma, dedicated to Ma'am Charlotte Quinto. And of course, kini Tita Rosemary Juan Julian and Tita Nancy Juan. Kasama tayo kini Tito Albert, manibol di Madrid, Spain. Iti tunggal makita ka, ragsakot nagpayduma, hililiwek nga maprusan ka, hililiwek nga maagkal ka, kinapudnungay ayaten ka. Awan oras adi ka sa pulen, awan oras adi ka panpanunuten, ni marka ka tuy nakem. Tuyayat ko para ken kalae, jak akal na amang ibagbagam, asikat biyag ko ingganat inggana, jak mauma amangayat ken ka. Ay ayateng katagpay duma, sikat na ikari, para kanya. Alright, dadating sa Natan Puluan, sikat ni Kari para kanya. Ayan, sikat ni Kari para kanya. Sagot kini Mama Charlotte Quinto, and of course ni Tita Rosemary Juan Julian, Tito Albert, and of course kay ni Tita Nancy Juan, maniboli Madrid, Spain. Okay, okay, dito nga rin mo din nga sa natangkay si Ford dito nga and live tay kinanta ni JP Ryan Bugawisan, original composition nagkabagay ni Mr. Arjen Lorenzo, naginta ni Mr. JP Ryan Bugawisan, maniboli di Pasukin, Ilocos Norte. Agad katawa na din nakalapawatan gano'n. Kasmala tagtaga inip,
Tikawan mo dito'y tinak awanen di maaramita no day tapusom kenrik nam ket na uman kaya't ka Ayan, thank you so much. Kata kayo amin nagbuhay na tagon daw iti live streaming tayo ni Midnight Music with DJ Kicks. Ayan, nakaligiti 16 eyes, 17 eyes na nakatutok pa lang itatagon daw iti live streaming iti ROTD kan kantagen kat katawa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, nakikita dito man ko na bigat iti oras ti alas 3, aging ganat di alas 5 ti malem. Ayan. Ag-light later guys, promises. Ayan, of course, karigiti sponsors tayo di AKK. Maraming salamat po sa inyong lahat. And padaanan tumaning gagayin nga kapsa di pa itaduopay nga Ilocano songs. Adamanin guys, nakaantabay manin nga i-release tumanin iti grupo iti ASBS Ken AKK Production. Good morning sa inyong lahat guys, and God bless us all. Banag niyan ayat ta awan tilaban ko amang ikut Maraming pong salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat. sungkit at ang atagi Good morning and good morning. God bless us all. Thank you so much po. And ito in-sponsor namin ni Ma'am Arlene Acob, manibod di Singapore. Thank you so much, Ma'am Arlene Acob. And isa na po di executive producer man dating kanta, Mamiss Ko Unay. kasmanla tagtaga inip tigawan mo dito'y dinak awanen di maaramidak no tay tapusong kenrik nam ket na umang kaya't kakuma apasublien yan mamukha din akong ipatpatig jak magawidan panagarubos to'y luluwak amang riknat di sa emto'y kaunggag Mamiss ko unay barat tarakop mo Mamiss ko unay samit ni akek mo Kailiw ko dagiti panaglailom Ngemawanin tsak mapasubling ta ayat mo Ay ayek unay daytoy riknak no apay kastoy banag niyan ayatta awan tilaban ko amang ikut ken ka no day tapusom ket addan nagtagikwa awan tilaban ko amang ikut ken ka no day tapusom ket addan nagtagikwa no day tapusom ket addan agtagikwa
like to thank the following sponsors: Edmond Agustin and Ed Agustin, California, USA; Jaime Buduan, Waipau, Hawaii; Emilio Rogo Ventura, Guam, USA; Charlotte Ginto, Roma, Italy; Team Charlotte; Gemini Ginto Nicolas, Hong Kong; Araceli and Tito Cute, Honolulu, Hawaii; Araceli Liberato and Terry Nicolas, Honolulu, Hawaii; Rosemary Juan Julian, Madrid, Spain; Nancy Juan, Madrid, Spain; Aida Galiandes, California, USA; Sir Doms, Hawaii; Gloria Pegar, Honolulu, Hawaii; Edmund and Jose Francisco, Honolulu, Hawaii; Liza Rosales, Honolulu, Hawaii; Baldwin Rabi and Juliet Rakarabi, Kona, Big Island, Hawaii; Arlene Domingo Dait, Agustina Candelario, Soledad Calpito, Big Island, Hawaii; Carlos Richard Ricardos, California, USA; Team Walang Obligasyon. Happy watching, Ate Jacqueline Docosity, Singapore, USA. Michael Patrick Alcantara, Black Magic Cave Farm, Lawag City. Jacqueline Ducosin, Singapore. Thank you so much. Pagod ka na ba sa paglalakad sa palengke para ayusin ang iyong mga fashion item? Or naghahanap ka ba ng isang abot kaya at walang stress na tindahan kung saan maaari kang pumili at bumili ng iyong mga fashion item from the comfort of your style? Jams Apparel is here for you! Jams Apparel, where you can find ladies and men's shoes, dresses and sneakers at affordable prices from the comfort of your style. You can visit Jams Apparel located at Barangay 10 Makini Street, Lawag City, besides Milpat Terminal, Bacara and Pasuki. Same building, Exponent Gas Station. Open sila from 9 a.m. up to 6 p.m. Monday to Sunday. Pwede rin silang bisitahin ang kanilang Facebook page, Jams Apparel. Everything you need on a budget, don't delay, sales today. Angel Justin Printing and Souvenir Shop. We've got all your printing and souvenir needs. We offer different souvenirs, invitations, and giveaways. That would you prefer to order? Ref magnets, keychains, white mug, frosted mug, clear mug, beer mug, tumblers, tote bags, tarpaulin layout and printing, invitations for all occasions like birthdays, christening, and wedding. So what are you waiting for? Send us a message now. Angel Justin Printing and Souvenir Shop is located at 2nd floor, Edna Baltasar Building, Barangay 14, Fanasir Street, Lawag City. For more information, please contact these numbers on your screen. Owned and managed by Rochelle Tadena. Are you guys looking for best quality souvenir, uniform, and t-shirts designs? Yet affordable to all of your occasion? Worry no more. Kai Customs is here to help you. Kai Customs offers different services like silk screen printing, full sublimation printing, DTF printing, and embroidery. They are also specialized in mug printing and offers quality customized t-shirts designs for your birthdays, anniversaries, couple shirts, family shirts, group shirts, jerseys, and school uniforms. So what are you waiting for? Come and visit Kai Customs located at Bergie 22 FR Castro Street, Log City. For more inquiries and more informations, please call 0921-295-3651 or visit their official Facebook page, Kai Customs. Kai Customs, whatever you takes, you are what you wear. Bes, nakakatamad ba maghugas? May solusyon ako dyan. Gumamit ka na ng Triple Ace Dishwashing Liquid. Sa bango pa lang, mapapahugas ka kahit hugasin pa ng kapitbahay mo yan. Triple Ace Cleaning Products. Huwag ka na magtambak ng hugasin dahil ang Triple Ace Cleaning Products na dishwashing liquid ay may lemon at calamansi scent. Mayroon din silang fabric conditioner at liquid bleach. Mag-order na sa kanilang Facebook page na Triple Ace Cleaning Products o mag-message na sa 0945-998-1718 o bumisita na lang sa kanilang pwesto sa Barangay 34B, Gabo Norte, Lawag City. Madali lang mag-order sa may-ari na si Sir Kixtof Clyde. Subukan na ang Triple Ace Cleaning Products. Affordable na, effective pa.
Bes, nakakatamad ba maghugas? May solusyon ako dyan. Gumamit ka na ng Triple Ace Dishwashing Liquid. Sa bango pa lang,